Wernedoç. Merhaba Valno. Disab dersikinu ez li pêşberî we me. Dersa me deh peyvên bi Almanî. Zehn Wörter auf Deutsch. Peyvên me çinin beschließen. Beschließen biryardayîn e. Beschließen biryardayîn. Die Erfahrung serpêhatîn e. Verlassen berdane ya jî dev ji berdane. Mutig wêrekbûn. Die Herausforderung zehmetî. Enttäuscht şaşbûne yan jî matmayîbûne. Die Gelegenheit ew jî derfet e. Gelegenheit derfet. Partikela wî bir diyem kartînin. Sich bemühen hewl bidin xwe. Hewldan e. Erreichen gihan e. Em digîjin armanca xwe. Erreichen. Digihîjin. Erreichen. Hinkî wekî heve jî. Zufrieden bextewarî ye. Belê. Bi van peyva çîrokek min heye bi Almanî. Em ê zekin. Lara beschloss. Dîsa preteritum e. Beschließen preteritumê wî dibe beschloss. Lara beschloss ihre kleines Dorf zu verlassen. Dibe Lara biryar dabû ji gundê xwe yê biçûk dev ji gundê xwe yê biçûk berde. Weil sie neue Erfahrungen machen wollte. Ji ber ku ew dixwaste serpêhatiyên nû. Ji ber ku ew serpêhatiyên nû dixwaste. Belê. Sie war mutig. Ew wêrek bû. Obwohl die Stadt für sie eine große Herausforderung war. Ew dibe wêrek bû her çiqas li bajar ji bo wî zehmetiyên mezin hebin jî. Am Anfang di destpêkê da war sie oft enttäuscht. Di destpêkê de ew şaşma bû. Weil ji ber ku nicht alles so lief. Her tişt dirêda neçûn. Wie sie gehofft hatte. Tiştê ku bihêvî dikir ew her tişt li gorî bihêviyê dirê de neçû. Li vir laufen wie er lief. Doch eines Tages bekam sie die Gelegenheit. Dibe rojek dibe lebele dibe rojek doch lebele rojek dibe ew girtibû zî die Gelegenheit çi bû? Derfetek bi dest xistibû. In eine Schule zu arbeiten. Di dibistanekî de bişuxule. Derfetek ku di dibistanekî de bişuxule girtibû. Belê. Nem bidomînin. Sie bemühte sich sehr. Ew dibe bemühün çi bû? Hewl dan. Ew hewl dabû xwe und schließlich erreichte sie ihre Ziel. O herî dawî dibe ew hewl dabû xwe û herî dawî gehîştibû erreichen preteritum erreichte. Gehîştibû armanca xwe. Jetzt ist sie mit ihrem neuen Leben zufrieden. Dibin ha bi jiyaneka xwe ya nû pir bextewar e. Belê valno dersa me ayîbû bi deh peyva em hîn bûn Almanî em hîn bûn û ser çîrokekî da me nihêrt. Heke we eciband şikere me xwe me biecibînin bişopînin ez ê kêfxweş bim ez ê bextewar bim ich bin zufrieden. Heke hûn min biecibînin. Belê. Bi dersekî dinê
بخاطرێ وە بمینن خێر و خەشیدا. چاو.